As the ambassador already said, it was kind of test. It had never been done before, having in 2005 decided that a number of cases had to be transferred to the region. Kao što je ambasador rekao, bila je to jedna vrsta testa koja ranije nije bila urađena kada je 2005. godine odlučeno da određeni predmeti budu preneseni u region. As you remember, it was in 2004 when Security Council decided that the tribunal had to start closing down with the decision to have a number of cases transferred to the region. Kao što znate, 2004. godine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija je odlučio da tribunal treba da počne da se zatvara sa određenim brojem predmeta koji će se prenijeti u region. It was an important challenge because at that time the international community and also the judges in The Hague were not absolutely convinced that the judiciary here would be able to conduct those cases. A bio je to izazov zato što međunarodna zajednica i sudije u tribunalu nisu u tom trenutku bili apsolutno uvjereni da sudstvo ovdje može da preuzme te predmete. We speak about 6 cases, but it represents more than 250,000 pages of documents. Govorimo o 6 predmeta, međutim oni predstavljaju više od 250.000 stranica dokumenta. And information regarding more than 1,700 witnesses. I informacije koje se tiču više od 1700 svjedoka. And the system which has been put in place has proven to be successful. Sistem koji je postavljen se dokazao kao uspješan. On one hand, trusting the capacity of the local judiciary to do the job. Sa jedne strane imajući povjerenja u domaće sudstvo da obave taj zadatak. But at the same time having another organization, the OSCE, in monitoring those cases. Ali sa druge strane imajući drugu organizaciju kao što je OSCE da promatra te predmete.